یاد و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алейкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҷумҳурии қирғизистон. наврӯз шиносномаи халқи тоҷик ва муаррифгари таъриху фарҳанги қадимаи он дар арсаи ҷаҳон. рушди саноат дар дарвоз, фаъолияти 16 корхонаи саноатӣ, таъсиси ҷойҳои корӣ ва афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ. мо занони хонанишин хушбахт аз он ҳастем ки дар чунин дунёи тинҷу ором зиндагӣ ба сар бурда истодаем. 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон. корҳои созандагӣ ба пешвози ин ҷашни бузург дар мамлакат вусъат меёбанд. сайри осорхона бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар осорхонаи миллии тоҷикистон намоиши пиряхҳои тоҷикистон ташкил шудааст. ташаббусҳои байналмилалии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар соҳаи об ва ҳифзи пиряхҳо дар созмони милали муттаҳид дар сатҳи ҷаҳонӣ баланд арзёбӣ мегардад. татбиқи илм дар истеҳсолот. масоҳати боғҳои интенсивӣ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров ба беш аз 300 гектар расонида мешавад. боғи навбунёди зардолу ки дар реҷаи 5/3 шинонида шудааст ки барои ҳамин нав ва барои ҳамин минтақаи ҳамин хок бисёр мувофиқ аст. марҳилаи нави муносибатҳои гуногунҷанбаи тоҷикистону қирғизистон дар заминаи сиёсати бобарури сарони ду давлат. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари давлатӣ вориди ҷумҳурии қирғизистон шуданд. 12 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри бишкеки ҷумҳурии қирғизистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри бишкек меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро роҳбари кишвари мизбон президенти ҷумҳурии қирғизистон муҳтарам садир жапаров бо эҳтироми хоса ва гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. صحن فرودگاه بین‌المللی بیشکک به خاطر پذیرایی ارزنده مهمان عالی مقام سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرچم‌های دولتی دو کشور، عکس‌های سران دو دولت و شعارهای ترنمگر دوستی مردمان دو همسایه کشور ایدان به نشان احترام و صمیمیت خاص به سرور دولت ما در صحن فرودگاه همچنین بعضی صحنه‌های فرهنگ ملی قرقیزی با خیمه‌ها، اسب‌ها، عقاب‌های شکاری و رقص و سرودهای مردمی است که از روی نتیجه‌های مذاکرات سطح عالی شماره زیادی سندهای نوی همکاری از جمله حجت مهم تاریخی شرطنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان درباره سرحد دولتی به امضا رسد.
ادامه اخبار. наврӯз ҳамчун шиноснома таъриху фарҳанги миллии мардуми кӯҳанбунёду тамаддунсози тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ намуд. наврӯз ки дар тоҷикистон ба шарофати истиқлоли давлатӣ бо тамоми ғановату рангорангӣ ва суннату анъанаҳояш эҳё гардид, бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҷашни байналмилалӣ табдил ёфта, дар саросари ҷаҳон با شکوه خاص تجلیل کرده می شود. تفصیلات بیشتر در گزارش جهانگیر سفرعلی زاده. наврӯз ҷашни қадимӣ ва анъанавии тоҷикону ҷаҳониён. таърихи ташаккули наврӯз гар ба эҳёи табиат марбут дониста мешавад, аммо асолати он ба рӯҳи зиндагисозу тамаддунофари аҷдоди мо пайванди ногусастанӣ дошта, расму оинҳои он дорои рамзҳое мебошанд ки аз қадим то имрӯз бо рӯзгори мардуми созандаву ободгар ва фарҳангии мо созгоранд. фазилати дигари таҷлили наврӯз ҳамдилию сарҷамии аҳли ҷомеа ва хушҳолию хурсандии мардум мебошад. бояд гуфт ки баъд аз пайдоиши наврӯз, наврӯзшиносӣ низ зина ба зина инкишоф ёфт ва имрӯз бо ифтихор метавон гуфт, дар ҷаҳонишавии наврӯз бо саҳми беназир Тоҷикистон яке аз давлатҳои ташаббускор ба шумор меравад. асолати наврӯз ки аз эҳёи табиат ва оғози тадбирҳои баҳорӣ мужда мерасонад, дар ҳар хонадони тоҷик зебоӣ ва тозакориҳоро бештар мегардонад. дар ин айём омодасозии тамоми ҳадафҳо бо ободкорӣ амалӣ гардида, дар пай тантанаҳои пуршукӯҳро соҳиб аст. намоиши пуршукӯҳи ҳунарҳои мардумӣ бо таҷассуми расму оин, суннатҳои миллӣ ва барномаҳои рангини ҳунарӣ ки чун таҷлили ҷашни зебо роҳандозӣ мегарданд, суннати дигари наврӯзист. суманак дар ҷӯш мо кафча занем, дигарон дар хоб мо дафча занем. наврӯз баёнгари тафаккури таърихӣ, симои маънавӣ, сиришти ахлоқӣ, орзую ормон, расму оин, ҷаҳонбинию ҷаҳоншиносии миллат буда, дар тӯли мавҷудият арзишҳои фарҳангию миллиро дар таркиби худ ҳифз кардааст. воқеан наврӯз чун ҷашни эҳёгар, пайвангари дӯстӣ, бародарӣ, нерӯбахши сулҳу оштӣ ва дурсозандаи кинаву озурдагӣ шинохта шудааст. мардуми кӯҳанбунёди тоҷик тавонист ҷашнҳои муқаддаси миллӣ, наврӯз, мергон ва садаро дар тӯли асрҳо нигоҳ дошта, то ба имрӯз расонад ва онро ҷаҳонӣ гардонад. ин шаҳодати он аст ки дар қатори дигар арзишҳои муқаддаси миллӣ, наврӯзи фархонда ба хазинаи бою ғании тамаддуни ҷаҳонӣ ворид гардида, тоҷикистонро низ бо урфу одатҳои хоси миллӣ дар олам муаррифӣ менамояд. фаъолияти пурсамари 16 коргоҳу корхонаи саноатӣ дар ноҳияи дарвози вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон. таъмини беш аз 150 нафар занону бонувони ноҳия дар коргоҳи дузандагии меҳри модар бо кори доимӣ ва маоши хуб, афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ, омода намудани либосҳои гуногун ва беҳсозии шароити кору зиндагии сокинон. маълумоти бештар дар гузориши Моҳираи Тоҳир. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи дарвоз дар баробари дигар масъалаҳои муҳими иқтисодию иҷтимоӣ ба таъсиси ҷойҳои корӣ бахусус барои занону духтарон диққати зарурӣ равона мекунад. корхонаи дузандагии меҳри модар ки дар вилоят назири худро надорад, ки соли 2015 бо иштироки пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолият шурӯъ кард, дар коҳиши бекорӣ байни занону духтарони ноҳия воқеан нақши муассир гузошт. имрӯз ҳам ин корхона бомаром кор мекунад ва барои кӯдакону наврасон ва одамони касбу корашон гуногун либоси расмӣ медӯзанд. либоси духтаи ин корхона зебову шинам ва арзон аст. аз ин рӯ ҳатто муассисаҳои таълимӣ берун аз вилоят низ дархост пешниҳод мекунанд то корхона барои шогирдони мактаб либос омода намояд. ҳунармандони корхонаи меҳри модар ба духтани либосҳои миллӣ барои занону мардон, кӯдакону наврасон, либосҳои муди ғарбӣ, инчунин зардӯзӣ, тоқидӯзӣ, қолинбофӣ, адрасбофӣ низ машғул мебошанд. чанд сол пеш бо мақсади дар амал татбиқ намудани қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди ҳунари қолинбофӣ дар корхона коргоҳи алоҳида кушода шуд. ҳоло дар ин коргоҳ 8 нафар бонувон ба қолин ва адрасбофӣ машғуланд. ба зиёда аз 10 нафар ҷавондухтарон зери назари устодон ин касбро аз худ мекунанд. яке аз чеварони моҳири ин корхона Нигина Ҳабибуллоева мегӯяд ки баъди боз шудани маркази меҳри модар зиндагии ин бонувон аз ҳар ҷиҳат тағйир ёфт. аксарияти ин занону духтарон хонашин буданд ва бо ғамхории пешвои миллат онҳо соҳиби кору касб шуданд. тӯли 10 сол аст ки дар ҳамин корхонаи меҳри модар кору фаъолият карда истодам. аз соли 2015 вақте ҳамин корхонара бо дастгирии
پیشوای معظم ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کشاده شد. ما زنان خانه‌نشین خوشبخت از آن هستیم که در چنین دنیای تنج و آرام زندگی به سر برده ایستاده ایم. ما در این کارخانه زیبای حشمت 150 نفر کارگر کار و فعالیت کرده ایستاده ایم. روزگار خودمان را نقص برده ایستاده ایم. در آشخانه سیوم بینای کاخ بانوان آشخانه برای 150 نفر جایگیر است و در آن هر نصف روزی برای بانوان طعام‌های بولذت آماده می‌نمایند. در روزهای استراحت موافق شرطنامه ساکنان مرکز ناحیه و دهات اطراف آن توی معرکه‌های خرسندی خود را در این تالار برگزار می‌کنند. ماهره طاهر، مبارکشاه رستم، ناحیه درواز، اخبار. дар пайравӣ ба иқдомҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сокинони мамлакат низ тадбирҳои ободониро вусъат мебахшад. дар ноҳияи дӯстӣ соҳибкорони маҳаллӣ мақсад доранд ки то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар баробари бунёди иншооти гуногун таъинот ҳамзамон чароғонкунӣ, сабзу хӯрамгардонӣ ва дигар амалҳои марбут ба рушди маҳаллро анҷом диҳанд. гузориши исмоил соҳибназарён ва мусои нурмуҳаммад дар ҳамин хусус таҳия шудааст. با مقصدی در سطح بلند استقبال گرفتن جشن 35 استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و در عمل تطبیق نمودن دستور و سپارش‌های رهبریت عالی مملکت در سمت کارهای آبادانی و سازندگی، ساکنان و صاحبکاران وطن دوست ناحیه دوستی تصمیم گرفتند که انشاءات به نقشه گرفته شده را در مهلت معین گردیده با سطح و صفت بلند ساخته مورد استفاده قرار دهند. تا 1 январи соли 2025 дар ноҳия 219 иншоот мо ба истифода додем ки 82% нақшаи солҳои 2022-2026 дар бар мегирад. аз ин иншоотҳо бештар иншоотҳои иҷтимоӣ мебошанд ки бо дастгирии соҳибкорони ватанӣ, аҳолӣ ва шахсони сафоватпеша мебошад. با در نظر داشت طلبات زمان در پرتو دستور و هدایت‌های رهبریت عالی مملکت، ساکنان از خود تشبثکاری نشان داده با به ترتیب درآوردن راه و کوچه‌ها، جویبارهای کنار راه را تعمیر و از نوسازی کرده با استفاده از موسم مناسب در موضع‌های معین شده نهالان سایه افکن و همیشه سبز و گل و بوته‌های آرایشی می‌شینانند. طور تشبثکاران ابراز می‌نمایند اقدام مذکور در ادامه کارهای سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی عملی گردیده. مقصد از آن آبادی و سرسبزی یک گوشه وطن عزیز میباشد. چراغانکنی کوچه ها از بندهای اساسی کارهای به نقشه گرفته شده آبادانی ساکنان دهه گلاباد ناحیه دوستی به حساب رفته در این سمت علاقه کارهای معین به انجام رسانیده شده است. متصدیان ابراز می نمایند که تقویت یافتن روند کارهای سازندگی در محل با اشتراک به واسطه ساکنان از ثبات کامل وطن و بهداشت سطح و صفت روزگاری اهل جماعتچگی بازگویی می نماید. ما تصمیم گرفتیم که همین کوچه رو با چراغ‌کنی و دو طرف کوچه رو با کوچه پیاده‌گرد رو با منفشکنی و درختان سایه افکن آرودیم. من چخیل شما شاهد آن هستید که ما چخیل آباد کرده آماده ایستادیم و ما کاری ما با آخر رسیدگی نیست. در آینده ما نقشه داریم که تا آخر کوچه و تمام کوچه ها رو همین چراغ‌کنان و پیاده ها رو منفش کرده همین کارهای ما کرده ایستادیم از حسابی صاحبکاران و ساختمانمندان همین دهه گلاباد میباشند. به همین ترتیب ساکنان و صاحبکاران دیگر جماعت شهرک و دهات ناحیه دوستی در همکاری با مقامات محلی کارهای آبادانی و سازندگی را تقویت بخشیده مقصد دارند که به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان زیاده از 180 انشاءات سمت فعالیتشان گوناگون را مورد استفاده قرار دهند. اسماعیل صاحبنظریان، موسی نورمحمد، ناحیه دوستی، اخبار. پنجاکین تاریخی کهن داشته همسال سیاحان زیادی از این گوشه تاجیکستان دیدن میکنند. با مقصد پذیرایی مهمانان و با طلبات معاصر شهرداری مطابق گردانیدن در درآمدگاه غربی شهر با طرح زیبا که بیانگر تاریخ کهن خواهد بود میدان پذیرایی و دروازه رمزی بنیاد کرده می شود. گزارش دلیری بازار و زرهانی نعمت الله از روند کارهای سازندگی در این شهر. امروزها کارهای ساختمانی در دروازه غربی شهر پنجاکین با مرام رفته ایستاده است. انشاءات مذکور در اساس چهاربینی‌ها بخشیده به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی به نقشه گرفته شده. کارهای ساختمانی با مبلغ گذاری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر
از جانب شرکت ساختمانی اصل پیش برده می شوند. انشاءات مذکور در اساس نقشه‌های حکومت کشور جهت رشد سیاحی بنیاد گردیده. در برابر دروازه رمزی همچنین مکان پذیرایی مهمانان و پرچم دولتی نیز ساخته می شود. طبق لایحه دروازه و مکان پذیرایی مهمانان با طرز و اسلوب بسیار زیبا با عنصرهای خاص ملی، تاجیکی و معاصر ساخته می شود که برای تماشای هر یک سیاح داخلی و خارجی خیلی جالب و دیدنی خواهد بود. کارهای خیشتنی و برداشتن دیوارهای دروازه در حال انجامیابی قرار داشته. بعد به اتمام رسیدن این کارها متخصصان به رنگ و بار و آرایش نمودن آن آغاز می نمایند. ساختمانچیان نیت دارند که این انشاء را در وقت معین شده با صفت بلند ساخته به استفاده دهند. گفتم به مورد است که پنجکن شهر تاریخی بوده، همساله سیاحان زیاد از این گوشه تاجیکستان دیدن میکنند. بعد به استفاده دادن دروازه غربی و مکان پذیرایی مهمانان باز یک گوشه شهر پنجکن زیبا گردیده. برای هرچی بیشتر جلب نمودن سیاحان امکاناتی بیشتر پیدا میگردد. همچنین کارهای ساختمانی در ورزشگاه نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72 جماعت دهاتی سرازم که با سهم پدر و مادران ساخته می شود در حال انجامیابی قرار دارد. امروزها فرش میدانچه بتون پوش گردیده برای چمنزار سنی آماده می باشد و کارهای اساسی یعنی پنجره بندی اطراف آن با جلب اسطوهای محلی ادامه دارد. این اقدام و تشبسات در راه دستگیری مکتب و معارف و به ورزش جلب نمودن کودکان و نورسان شایسته ارزیابی کرده می شود. همچنین با استفاده از هوای مساعد ساکنان جماعت دهاتی سرازم در شفت راه بین المللی به شنانیدن نهال سوی افغان و آرایشی مشغول می باشند. این اقدام امکان می‌دهد که زیبایی اطراف تامین و وضع اکولوژی بهتر گردد. دلیری بازار، زرخونی نعمت الله، شهر پنجکن، اخبار. در دایره توجه پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان خدمت‌رسانی‌ها در ساحه اجتماعی سال از سال به می‌شود. در اساس نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر سراوشان ساختمان دو بینای نوی مؤسسه تعلیمی آغاز شد. گزارش همکارمان فردوس عثمانов در این خصوص. خورسندی بخش است که با به دست آوردن استقلالیت دولتی شهر استراوشان بوستانی به دستاوردهای کلان ساحه صنعت و خوراکواری، اقتصادی و اجتماعی، معارف و تندرستی، ورزشی و سیاحی و دیگر پیشروی‌ها نائل گردیده سطح زندگی و نیک و احوالی ساکنان به مراتب بالا رفته ایستاده است. در این بابت حکومت جمهوری تاجیکستان به ساحه معارف دقت اولین درجه داده سمت مذکور را کلیدی معنیداد می‌کند. طوری اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیام سالانه خیش ابراز نمودند سبب اساسی بدبختی هر یک ملت و دولت اعتبار ندادن به سمت مکتب و معارف، سهلانگاری در تربیت کودک از خردسالی و فراهم نآوردن محیط مساعد برای تعلیم و تربیت شماریده می شود. با این مقصد تاکید گردید که در 5 سال آینده با استفاده از همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری و با نظرداشت هدف گذاشته شده برای فراگیری 50% کودکان سن سال تا مکتبی، بنیاد 800 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی و بیش از 1000 مؤسسه تحصیلات عمومی تأمین کرده شود. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استراوشان جهت عملی سازی دستور و هدایت‌های رهبریت عالی مملکت یک قطار تدبیراندیشی‌ها را روی دست گرفته است. با این مقصد در حدود شهر و دهات استراوشان ساختمان 25 انشاءات تعلیمی عبارت از 3 بینای نوی مؤسسه تعلیمی، 231 صنفخانه برای 13860 جای نشست، 4 تالار ورزشی، یک میدانچه ورزشی، 3 آشخانه، 2 کتابخانه و 2 مجلسگاه جریان تازه کسب نموده است. از جمله امروز در دهه کلی جماعت دهاتی گلیسرخ به ساختمان بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی آغاز بخشیده شد. انشاءات 3 آشخانه بوده در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی برای 3000 نفر خواننده در دو بست با تشبس صاحبکار محلی و مؤسس کارخانه جمعیتی دارای مسئولیتش محدود عدل منصور عمرов بنیاد می‌گردد. همچنین در این روز در محله سریمزار جماعت دهات گلیسرخ نیز ساختمان بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 آغاز گردید. مؤسسه مذکور برای تحصیل 1400 خواننده در دو بست پیش بینی گردیده با اقدام صاحبکاران و ساکنان محلی و اشخاص بنیت ادای حج مبلغون کرده ساخته می شود. انشاءات جشنی 3 آشانه بوده بعد مورد استفاده قرار دادن بینای سابق مکتب تعمیر و تجدید گردانیده به مرکز انکشاف کودک تبدیل داده می شود. فردوس عمرов، مزبوط بابازاده، آرزو معروفов، شهری سراوشان، اخبار. مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی ناحیه واسه در آماده‌سازی متخصصان بازار مهنت حصه ارزنده دارد. وارد کردن تجهیزات معاصر و بهسازی شرایط امکان داده است که به جوانان کسب‌های معاصر جوابگو به طلبات بازار مهنت آموزانیده شود. گزارش انورشاه سیدعلیزاده.
ҷиҳати татбиқи дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти таҳким бахшидани фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ омӯзгорони муассисаи давлатии литсеи касбии техникии ноҳияи восе саъю талош намуда истоданд то баҳри расидан ба ҳадафҳои муҳими давлату ҳукумат саҳми назаррас гузоранд. айни замон дар литсе чанд гурӯҳ бо фарогирии ихтисосҳои ронандаи автомобили дараҷаҳои гуногун, тракторист, машинчии истеҳсолоти кишоварзӣ, кафшергари барқию газ, ҳисобдор бо донистани кор дар компютер, системаи компютер ва интернет, технология, монтёри барқӣ оид ба таъмир ва хизматрасонии таҷҳизоти барқӣ, дузанда, челонгар, устои таъмири радиотелевизор, челонгар оид ба таъмир намудани ҷузъҳо ва қисмҳои техникӣ санитарӣ амал менамоянд. дар ин муассиса касбомӯзон аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии тоҷикистон ҷалб гардида омӯзгорони пуртаҷрибаву дорои донишу малакаи баланди касбӣ ба онҳо касб меомӯзонанд ва хатмкардагон дар соҳаҳои мухталифи кишвар аз ҷумла саноат, сохтмон, энергетика, кишоварз кору фаъолияти густурда менамоянд. бо мақсади эҳёи ҳунарҳои мардумӣ дар муассисаи давлатии литсеи касбии техникии ноҳияи восе ҳуҷраҳои махсуси омӯзиши ҳунарҳо амал мекунанд ки занону бонувон тавассути он ҳар гуна ҳунарҳоро аз худ менамоянд. имрӯз дар муассисаи духтарон низ ба касбомӯзӣ ҷалб шуда ҳунарҳои халқиро аз омӯзгорон меомӯзанд ва маҳсули дасти хешро дар ҳар як озмуну чорабиниҳои шаҳрию вилоятӣ ба маъраз мегузоранд. ин бонувон аз он ифтихор менамоянд ки дар фазои сулҳу субот ва амнияти комили ҷумҳурии тоҷикистон умр ба сар бурда дар дилхоҳ зинаҳои таҳсилот фаро гирифта мешаванд. соли аввали таҳсиламон аст ки дар ин ҷо таҳсил менамоем. дар ин муддат пора кардани матоъҳо, гулдузиҳо ва қироғу дигар навъҳои дузандагиро, яъне ки ҳар як нозукии онҳоро устодон ба мо ёд медиҳанд. кӯшиш менамоем ки дар ин 2 соли таҳсиламон нозукиҳои дузандагиро аз худ намуда кору фаъолият карда ва зиндагии худро пеш барем. диққати маъмурият ва ҳайати муҳандисию омӯзгории муассиса ба масъалаи таъмини иштироки пурраи хонандагон ба машғулиятҳои назариявию амалӣ зина ба зина беҳтар намудани сифати касбомӯзии хонандагон нигаронида шуда кӯшиш ба харҷ медиҳанд то дар таъмини талаботи мутахассисони соҳибкасб ва рақобатпазири бозори меҳнат ҳиссаи арзанда гузоранд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Восе, Ахбор. имсол нақша аст ки дар шаҳри Бохтар 120 000 бех гулу ботаҳои ороишӣ шинонида шавад. айни замон кормандони корхонаи воҳиди давлатии кабудизоркунӣ ва ниҳолпарварии шаҳри Бохтар дар гармхонаҳо ба омода намудани кӯчати гулҳо машғул мебошанд. гузориши Самандар Шоев ва Искандари Саид дар ин хусус. дар 4 гармхонаи шаҳри Бохтар айни замон парвариши гулҳои гуногунранги ороишӣ ва ниҳолони сояафкан ба роҳ монда шудааст ки маҷмӯи умумии масоҳати онҳо 2 гектарро ташкил медиҳад. дар корхонаи воҳиди давлатии кабудизоркунӣ ва ниҳолпарварии шаҳри Бохтар баробари парвариш ва нигоҳубини гулҳои зебои ороишӣ ҳамзамон ниҳолони дарахтони сояафкану ороишӣ низ парвариш карда мешавад. дар ин корхона зиёда аз 10 навъи гулҳои гуногунранг парвариш карда шуда ба тамоми шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтар дастрас карда мешавад. ҳамасола бо фаро расидани мавсими кабудизоркунӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар аз ҷониби ташкилоту идораҳо ва корхонаҳои давлатӣ иқдомҳои сабзу хуррамгардонӣ роҳандозӣ карда мешавад ва зимни он ҳазорон бех гулу ниҳолони зебову ороишӣ шинонида мешавад ки ин дар беҳтарсозии вазъи экологии мамлакат мусоидат менамояд. 15 сотих ба миқдори 10 намуд гулҳои мавсимии ҳархиламо нигаҳбин карда барои кишту дар кӯчаҳои шаҳр тайёр мекунем. дар ин гармхонаҳо ино тайёр карда мешаванд. мо барои тамоми сол ҳаракат карда тайёр мекунем. ҳамроҳи коргарони мо гулҳои мавсимии питуния, тагец, виола, гулкарам моҳи май то тирамоҳ тайёр мешавад. барои мавсими тирамоҳ зимистон гулкарам тайёр мекунад. давоми соли ҷорӣ дар шаҳри Бохтар бо роҳандозӣ намудани чунин тадбирҳои экологӣ 287 300 бех гулҳои ороишӣ ва 14 349 бех ниҳолони сояафкан, ҳамешасабз ва ороишӣ шинонида шудааст ки имрӯз ба зебогии шаҳр ҳусни дигар зам намудааст. корхонаи воҳиди давлатии кабудизоркунӣ ва ниҳолпарварии шаҳри Бохтар ки самти фаъолияташ парвариш ва нигоҳубини гулҳои рангоранги ороишиву ниҳолони ҳамешасабз мебошад, дар таъмини ташкилоту идораҳо бо гулу ниҳолони ороишӣ саҳми созгор дорад. тавре масъулин иттилоъ доданд, тухмиҳои гулҳои парваришшаванда худӣ буда мақсад доранд дар оянда парвариши дигар намуди гулҳоро ба роҳ монда дар зебогии ҳар як гӯшаву канори мамлакат саҳми арзанда гузоранд. Самандар Шоев, Искандари Саид, шаҳри Бохтар, Ахбор.
توجه خوجگیداران ناحیه باباجان غفورов به بنیاد باغ‌های اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی زیاد است. در ناحیه از مساحت عمومی باغات زیاد از 300 گکتار را باغ‌های اینتنسیوی تشکیل می‌دهد. سال روان در ناحیه باز زیاد از 50 گکتار باغ اینتنسیوی بنیاد کرده می‌شود. معلومات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار و ایلیاس باباجان. боғи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фортуна ва компания 24 гектарро ташкил дода асосан дар заминҳои санглох ва бекорхобида бунёд шудааст. аз ин нишондиҳанда 19 гектари онро боғи интенсивӣ ва 5 гектари дигарро боғи анъанавӣ ташкил медиҳад. дар ин ҷо асосан ниҳоли дарахтони серҳосилу ба минтақа мутобиқ ба монанди зардолу, себ, нок, шафтолу, бодом, олу ва гелос парвариш карда мешавад. ба таъкиди кишоварзон боғи интенсивӣ назар ба боғи анъанавӣ аз лиҳози иқтисодӣ бештар манфиатовар буда дар мамлакат солҳост ки таҷриба шудааст ва дар зарфи 3-4 сол ба ҳосил медарояд. минтақа асосан барои бунёди боғҳои донакдор яъне бисёр қулай аст. инҷо ҳам боғи шафтолу ҳам боғи бодом бунёд карда шудааст. инчунин ҳамин сол мо як сорти нави гелосро оварда дар минтақае ки камтар мехоҳем озмоиш кунем ба таври интенсивӣ шинондем. нави лапинс аст ки яке аз сортҳои яъне ки навъҳои нав ихтироъшудаи патентӣ мебошад. соли равон бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ бо талоши саҳмдорони ҷамъият боз 11 гектар боғи интенсивӣ, зардолу, нок ва гелос бунёд карда шуд. аз ин нишондиҳанда 6 гектарашро боғи зардолуи навъи присия ташкил медиҳад. ғайри бодому гелос инчунин мо дорем боғҳои шафтолу, боғҳои олу ва боғи биҳӣ. боғи навбунёди зардолу ки дар реҷаи 5/3 шинонида шудааст ки барои ҳамин нав ва барои ҳамин минтақаи ҳамин хок бисёр мувофиқ аст. ба гуфти боғдорон дар шароити имрӯза танҳо хоҷагиҳое метавонанд аз лиҳози иқтисодӣ рушду инкишоф ёбанд ки дар асоси талаботи бозори ҷаҳонӣ аз имконияту иқтидорҳои худ самараноку оқилона истифода мебаранд ва асосан маҳсулоти рақобатпазир истеҳсол мекунанд. бо назардошти чунин талабот бо саҳми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фортуна ва компания масоҳати боғҳои интенсивӣ зиёд карда мешавад. ин ҳам ба он хотир аст ки оянда ҳаҷми содироти мева ба хориҷи кишвар зиёд гардад. бунёди боғи интенсивӣ нок барои мо манфиатовар аст, зеро мо дар оянда имкон дорем ки аз ҳар як гектари ин то 50 тонна ҳосилро ба даст орем. дар ин хоҷагӣ замини байни қатори боғот низ самаранок истифода мегардад, яъне то давраи бузург шудани ниҳоли дарахтон дар байни қатори он ғалладонагӣ ва дигар намуди зироати кишоварзӣ кишту парвариш карда мешавад. ҳудуди заминҳои кишоварзии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фортуна ва компания 33,4 гектар буда дар назар аст ки соли оянда дар ин мавзеъ боз зиёда аз 10 гектар боғи себ, нок ва зардолу бунёд карда шавад. عبدالوهاب عبدالستار، ایلیاس باباجان، ناحیه باباجان غفورов اخبار. чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар шаҳри ваҳдат низ кишоварзон ба кишти баҳорӣ оғоз намуданд. қадами устувор барои фаровон ҳосилӣ гузаронидани кишти хушсифати картошка дар майдони 200 гектар. идомаи матлаб дар гузориши маҳмадалӣ абдукарим. шудгори хушсифат ва тахту ҳамвор намудани заминҳои корам омили асосии баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои гуногуни кишоварзӣ маҳсуб меёбад. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат бо мақсади дар муҳлати муайян гардида ва бо сифати баланд ба сомон расондани маъракаи кишту кори баҳорӣ имрӯз бо ширкати фаъолонаи коршиносон ва мутахассисони соҳа намоиши техникаи кишоварзӣ доир карда шуд. иттилоъ дода шуд ки айни замон дар шаҳри ваҳдат барои сари вақт ва хушсифат ба сомон расонидани мавсими кишти баҳорӣ 680 адад трактор ва мошинолот дар хати тайёр гузошта шудааст ки 480 адади он техникаҳои наву замонавӣ буда раёсати кишоварзии шаҳр соли гузашта бо мақсади шудгори заминҳои корам 5 трактори тасмачархро пешниҳоди хоҷагидорон намуд. ҳамкории пайвастаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ваҳдат бо хоҷагидорону кишоварзон ва механизаторон мебошад ки ҳамасола аҳли заҳмат аз заминҳои дар ихтиёрдоштаи худ ҳосили баланди зироатҳои кишоварзӣ аз ҷумла ғалла ва сабзавоту полезӣ ба даст оварда дар таъмини бозори истеъмолии мамлакат бо маҳсулоти фаровон
سهمی ارزنده میگذارند. در خط تیار قرار داشتن تکنیک‌های گوناگون ساحه کشاورزی امکانیت می‌دهد که اهل زحمت زیاده از 9000 خواجگی‌های دهقانی شهر وحدت با استفاده از تراکتور، ماشین‌آلات کشاورزی، تخمی خوشصفت به اقلیم مطابق و کارکرد و سری وقت آبیاری زمین‌های کارم حاصل فراوان به دست آورده با این وسیله سطح اجتماعی خود را باز هم بلند بردارند. تطبیق نقشه و هدفها، استفاده بری مقصدناک هر قطعه زمین کارم خواجگی‌های دهقانی یاری رسان، زمین‌های پرزیدنتی و قطعه‌های نزد حولگی، رویاندن حاصل فراوان و تامین بازار استعمالی با محصولات تر و تازه در سال روان مرام کشاورزان شهر وحدت محسوب می‌یابد. محمد علی عبدالکریم شهباز غلامزاده، وحدت اخبار. طبق تحلیل عالمان در دریاهای تاجیکستان بیش از 60 نمود ماهی موجود است. اگر آب هر قدر مصفا و شیرین باشد، همان اندازه ماهی از جهت اکولوژی تازه و بالا زد می شود. تجربه پرورش گلماهی در دره قره‌طاق نشان داد که در این موضع می توان استحصال این نمود محصولات با صفت پرهیزی را زیاد نمود. ادامه مطلب در گزارش فریدون صبحان و صدرالدین ابراهیم. آبی دریای قره‌طاق مصفا و باد و هوای این موضع برای رواج دادن ساحه ماهی پروری بسا مفید و درآمدناک می باشد. با نظر داشت امکانیت‌های خوب سیاحی و امتیازهای دولتی در سمت ماهی پروری، حالا در دهه لبیجوی شهر ترسونزاده جمعیتی دارای مسئولیتش محدود احمد گلماهی فعالیت نموده ایستاده است. در این خواجگی ماهی پروری 3 نوع گلماهی را از دوره تخم تا به فروش برآوردن پرورش می‌کنند. تخم ماهی از ذات‌های مادری گرفته شده در مدت 20-25 روز به کرمینه‌های ماهیچه تبدیل یافته دوره خزادهی از 35-40 روزگی آغاز می‌گردد. بعداً طبق طلبات آنها را به دیگر حوض‌ها می‌گذرانند. حالا در خواجگی ماهی پروری احمد گلماهی زیاده از 30 حوض تأسیس داده شده. با نظر داشت طلبات و افزون نمودن اقتدار استحصالی، شماره حوض‌ها نیز بیشتر کرده می‌شوند. با مقصد سبز و خرمگردانی و به منطقه زیبا و دقت جلب کننده تبدیل دادن این موضع، حالا از جانب کارمندان شنانیدن نهالان همیشه سبز به راه مانده شده است. همزمان برای استراحت و فراغت سیاحان داخلی و خارجی شرایط بهتر مهیا کرده می شود. افزون گردانیدن پرورش ماهی در این منطقه اگر از یک جهت به تامین بازارهای استعمالی با گوشت ماهی خوشصفت مساعدت نماید، از طرف دیگر می تواند به شکار ماهی و رشد اگروسیاحی نیز حصه‌گذار باشد. این است که سیاحان داخلی و خارجی به دهه لبیجوی محض برای استعمال گلماهی از جهت اکولوژی تازه و استراحت و فراغت در باد و هوای و منظره های دلفریب ساحل دریای قره‌طاق می آیند. آمده من در دره قره‌طاق بسیار منظره های عجیب رو دیدیم. در 4 فصل سال میتونن سیاح‌ها از دیگر منطقه‌های کشور که از خارج آمده در اینجا استراحت کنن، از طبیعت خوبی تاجیکستان استفاده برای ما امروز به مردم تاجیکستان نیز میگویم که بسیار شرایط ها بسیار امکانیات ها هست که در تاجیکستان مردم ما بسیارش ممکن نمیدونن تمام به اینجا سفر کنن، از این باد هوای استفاده برای استراحت کنن. عین زمان در شهر ترسونزاده 7 خواجگی ماهی پروری فعالیت می نمایند که برای زیاد نمودن استحصال ماهی و تامین بازارهای استعمالی با این نوع محصولات پرهیزی از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی تدبیرهای سودمند راه اندازی کرده می شود. فریدون صبحان، صدرالدین ابراهیم، شهر ترسونزاده، اخبار. روزی دوم است که در آثارخانه ملی تاجیکستان بخشیده به روز بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها سیر آثارخانوی راه اندازی می‌گردد. در دایره این سیار ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه از نمایش پیریخ‌های تاجیکستان دیدن نمودند. شرحی بیشتر در تهیه زایر نصرآزاده. инак рӯзи дуюм аст ки бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бахшида ба эълон гардидани соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар осорхонаи миллии тоҷикистон сайри гурӯҳии осорхонавӣ баргузор мегардад. ташаббусҳои байналмилалии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар соҳаи об ва ҳифзи пиряхҳо дар созмони милали муттаҳид дар сатҳи ҷаҳонӣ баланд арзёбӣ мегардад. дар кушодашавии ҳамоиши мазкур намояндагони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон, вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, кормандони соҳаҳои маориф, тандурустӣ ва фарҳанги пойтахт иштирок намуданд.
мақсади асосии боздиди гурӯҳӣ аз толори ташаббусҳои ҷаҳонии ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об ва ҳифзи пиряхҳо ҷонибдории иқдомҳои байналмилалии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон доир ба обу иқлим ва тарғибу ташвиқи ташаббусҳои байналмилалии тоҷикистон вобаста ба эълон гардидани соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва дар ин замина рушди сайёҳии дохилӣ ба ҳисоб меравад. Дар доираи боздид аз ҷониби роҳбаладон доир ба ташаббусҳои тоҷикистон дар соҳаи обу пиряхҳо маълумоти муфассал пешниҳод карда шуд. Ба иштирокдорон маълумот дода шуд ки дар қисмати рост ва чапи девори толор бузургтарин пиряхҳои ҷаҳон ванҷях инъикос ёфтааст ки дар нишебии шарқии қаторкӯҳи Академияи улум дар Помир ҷойгир гардидааст. Ин пирях аз пайвастани қаторкӯҳи Академияи улум бо силсилакӯҳҳои Язғулом дар мавзеи қуллаи инқилоб ташкил шудааст. Пиряхи ванҷях на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар тамоми ҷаҳон калонтарин пиряхи дарракӯҳӣ ба шумор рафта дар китоби рекордҳои замин дохил шудааст. Бо тамошои толори ташаббусҳои ҷаҳонии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об ва ҳифзи пиряхҳо ҳар як тамошобин аз манбаъҳои обӣ ва пиряхҳо огоҳӣ пайдо намуд. дар донишгоҳи миллии тоҷикистон бахшида ба соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо ҳамоиши илмӣ амалӣ таҳти унвони пиряхҳо неъмати бебаҳои тоҷикистон баргузор гардид. дар конферанс доираи васеи олимону муҳаққиқон ва донишҷӯён иштирок намуданд. зимни баргузории ҳамоиш таъкид гардид ки яке аз муҳимтарин масъалаҳои ҷаҳонӣ вобаста ба экосистемаи табиат ин масъалаи об ва ҳифзи пиряхҳо мебошад. пиряхҳо неъмати бебаҳо ва яке аз манбаъҳои асосии захираҳои об ба ҳисоб рафта нақши онҳо дар таъмини кишварҳои дунё бо об ва сейроб гардидани дарёҳо муҳим аст. пиряхҳои тоҷикистон на танҳо сарчашмаи саршори об, балки манбаи ҷалби сайёҳон низ ҳастанд. ҳамасола теъдоди зиёди кӯҳнавардон ба Тоҷикистони биҳишт осон меоянд ва фатҳи пиряхҳои калонтарину баландтаринро барояшон ифтихор медонанд. имрӯз дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба муносибати рӯзи матбуоти тоҷик маҳфили илмии адабии хират баргузор гардид. Зафар Қаюмзода гузориш медиҳад. таъкид шуд ки таҷлили ҷашн ва арзишҳое ки барои боло бурдани маърифати аҳли ҷомеа хизмат мекунанд аз сиёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. аз баракати ин сиёсат ва истиқлоли давлатӣ ҳамасола дар Тоҷикистон 11 март рӯзи матбуоти тоҷик ҷашн гирифта мешавад. гуфта шуд ки Бухорои Шариф нахустин рӯзномаи тоҷикӣ дар Осиёи Миёна ба ҳисоб рафта, ҳадафаш бедор намудани мардум дар роҳи худшиносиву худогоҳӣ буд. таҷлили ин ҷашн як навъ эҳтиром ба аҳли қаламу сухан ва фарҳангу адаб мебошад. ин ҷашн бузургдошти хотира ва ёдоварии хизматҳои мондагору таърихии ҳама рӯзноманигорони мамлакат буда, рӯзноманигорон сарбозони роҳи худшиносии миллат, солноманависи таърих ҳастанд. дар доираи баргузории маҳфил китоби нави омӯзгор ва муҳаққиқи донишгоҳи миллии Тоҷикистон ки 33 сол боз ба таълиму тарбияи рӯзноманигорон машғул аст, бо номи истиқлолият ва журналистикаи тоҷик рӯнамоӣ шуд. китоб аз ду қисм иборат аст. қисми аввал мақолаҳои солҳои охир навиштаи муаллифро дар бар гирифта, дар онҳо роҷеъ ба таҳаввули журналистикаи тоҷик дар замони муосир, фаъолияти расонаҳо дар пасманзари сиёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, нақши воситаҳои ахбори омма дар муборизаҳои иттилоотӣ ва таъмини амнияти иттилоотӣ сухан меравад. дар қисми дуввум муаллиф рӯйхати ҳама рисолаҳои илмӣ дар самти журналистика дар солҳои соҳибистиқлолӣ ҳимояшударо ҷой додааст ки теъдоди онҳо беш аз 100 мебошад. ин бахш дар шароити имрӯза барои муаррифии мактабҳои илмии журналистика мубраммиву такрор нашудани мавзӯъҳои илмӣ таздиқшаванда мусоидат мекунад. маҷмӯа барои омӯзгорону муҳаққиқони соҳаи журналистика пешбинӣ шудааст. дар идома иштирокдорон доир ба мазмун ва муҳтавои китоби Торзанашр андешаронӣ намуданд. дар фарҷоми чорабинӣ як зумра аз журналистон барои саҳми арзанда гузоштан дар муаррифии илми ватанӣ бахшида ба рӯзи матбуоти тоҷик бо ифтихорномаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон қадршиносӣ гардиданд. ба муносибати рӯзи матбуоти тоҷик ифтихорномаи иттифоқи журналистони Тоҷикистон ва масъулини Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон супорида шуд. идомаи ахбор.
душанбе бо инфрасохтори муосиру ҷолиб ва боғу мавзеъҳои афсонавӣ диққати сайёҳони зиёдро ҷалб намудааст. бунёди меҳмонхонаҳои панситорадор, бинову иморатҳои замонавӣ ва чойхонаҳои бо нақшу нигори миллӣ оро дода шуда, коғҳои бегазанди бо усулҳои муосир сохта шуда, китобхонаву осорхонаи бузург ки дар Осиёи марказӣ беназир мебошанд, маҳбубияти пойтахти Тоҷикистони соҳибистиқлолро афзун намуда, дар феҳристи шаҳрҳои ҷолиби сайёҳии ҷаҳон мақомашро боло бурдааст. идомаи матлаб дар гузориши Ҷаҳонгир Сафарализода. душанбе қалби Тоҷикистон ва хонаи умеду орзуҳои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ мебошад. ин шаҳри зебо баробари соҳибистиқлолии мамлакат қабои тоза бовар карда, марҳила ба марҳила пешрафту диққатҷалбкунанда гардидааст. самараи талошҳои доимии роҳбарияти давлат аст ки имрӯз душанбе ба мизбони бонуфузтарин чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст ва таваҷҷӯҳи оламиён ба он ҳамарӯза меафзояд. дар ҳама фаслҳои сол шаҳри душанбе сарсабзу хуррам мушоҳида мешавад ки натиҷаи иқдомҳои созандаи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мебошад. тамоми гӯшаву канори пойтахти мамлакат шаҳри душанбе бо гулҳои мавсимӣ ва бо тарҳои гуногун зебоу назаррабо гардидааст. боғе нест ки дар ҳудуди пойтахт дар он ҷилои гулҳои зебо ва рангомезии онҳоро чун манзараҳои афсонавӣ аз наздик надид. дар маркази пойтахт гулгаштҳои нав ва ҷолиби диққат бунёд гардида, онҳо чун нақшу нигорҳои миллӣ бо гулҳои рангоранг оро дода шудаанд. бунёди гулгаштҳои нав ва бо гулҳои мавсимии диққатҷалбкунанда оро додани онҳо дар маркази шаҳр идомаи мантиқии корҳои созандагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ҳисоб рафта, ба зебоии пойтахти мамлакат ҳусни назаррабо мебахшанд. ба шарофати истиқлоли давлатӣ ва ташаббусу иқдомоти наҷибу созандаи роҳбарияти давлат имрӯз душанбе ба шаҳри мавриди таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷӣ табдил ёфтааст. барои шинохти таъриху файтахти Тоҷикистони офтобрӯя шаҳрвандони хориҷӣ мароғ доранд. ин сафари нахустини ман ба Тоҷикистон аст. дар душанбе сайругашт намудем. ба мо писанд омад. дар тарабхонаҳо хӯрокҳо ва албатта меваҳои Тоҷикистонро истеъмол намудем. лазизанд. манзараҳои атрофи душанбе бо кӯҳҳои барфпӯш ҷолиб аст. дар ин макон барои мо ҳунарҳо ва корҳои дастӣ диққатҷалбкунанда аст. дар ҳеҷ куҷо ин гуна ҳунармандиро надида будем. беназир аст. имконияти васеъ барои сайру сайёҳат ва истироҳату фароғат таи солҳои охир бо диди муосир ва ҷавобгӯ ба талаботи имрӯзи ҷаҳон муҳайё гардида, таҷдиди инфрасохтори зарурии соҳаи сайёҳӣ дар шаҳри душанбе ҳамоно идома дорад. тибқи нишондиҳандаҳои омории ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон, хусусан ба шаҳри душанбе нисбат ба солҳои қаблӣ имрӯзҳо ба маротиб зиёд гардидааст ки натиҷаи заҳмату талошҳои созанда ва бунёдкорона аст. ҳар як сайёҳе ки имрӯз ба шаҳри душанбе ташриф меорад, аз муосиртарин шароит баҳравар мегардад ва ба худ таъссуроти нек мебардорад. بسیار مردم خونگرم و دوست داشتنی داره و اینکه ما همزبان هستیم و این همزبانی باعث میشه که حس کنیم توی یکی از شهرهای کشور خودمون هستیم. اینجا اصلا احساس غربت، احساس تنهایی نمی‌کنیم. шабонга манораву иморат, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, фавораҳои шуху дилангез, биноҳои баландошиёна ва кӯчаву роҳравои пойтахти мамлакат бо чароғҳои замонавӣ ва рангомезии хос таби ҳар бинандаро болида мегардонад. фазои ором ва хушнудии сокинон мояи таваҷҷӯҳи эътимоди оламиён гардидааст. симои душанбеи муосир комилан диққатҷалбкунанда шуда, зебогиҳои он чун мӯъҷизаҳои табиӣ дилхоҳ нафарро мафтун میکند. سلام، من پریسا پوریان هستم. ما از ایران اومدیم. ورود ما به در واقع تاجیکستان من خیلی لذت بردم. همه چیز در تاجیکستان رو به پیشرفت باشه، همونطوری که من دیدم به نسبت سالهای گذشته واقعا خیلی پیشرفت داشته و همه شاد و سلامت بتونن زندگی کنن. من احساس امنیت کردم، یعنی
آره میگم که هیچ احساس غریبی نکردم اولا، بعدم همه خوب و مهربان بودن، مردمی که دیدم آره باشون برخورد داشتم، همه چیز مثل خونه خود من بود، من احساس خوبی داشتم. در ریتینگ امترین شهرهای عالم مقام سزاوار و صاحب شدن دوشنبه مویه افتخار و سرفرازی بوده، باز هم زحمت و تلاش‌های خسته‌ناپذیر را طلب می‌کند. پیشرفته گردانیدن شهر دوشنبه مسئولیت هر ساکن شهر میباشد. از این خاطر ضرور است که برای رشد همه‌جانبه پایتخت مملکت و معرفی بیشتر آن در سطح جهانی از هر وقت دیده امروز بیشتر باید تلاش نماییم. جهانگیر سفرعلیزاده، زینالدین جبارزاده، شهر دوشنبه، اخبار. ҳоло 70% оби тозаи ҷаҳон аз ҳисоби пиряхҳо манша мегирад, аммо болоравии ҳарорат боиси обшавии пиряхҳо дар саросари олам гардидааст. созмони милали муттаҳид дар асоси пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон намуд, ки дар доираи он баргузории чорабиниҳои гуногун ва қабули нақшаҳои мушаххас барои таъмини ҳаёти осудаи башарият дар назар аст. наврӯзшоҳи азизулло гузориш медиҳад. ҳоло дар ҷаҳон 275 000 пирях мавҷуд аст, ки онҳо майдони умумии 700 000 километри мураббаъро ишғол мекунанд. 70% оби тозаи ҷаҳон аз ҳисоби пиряхҳо сарчашма мегирад. дар ин бора дар сомонаи созмони милали муттаҳид охири моҳи январ бахшида ба оғози соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, ки бо ташаббуси тоҷикистон қабул гардидааст, маълумот пешниҳод шудааст. яъне пиряхҳо манбаи асосии обҳои мусаффо ва ҳаёти осудаи инсоният ба ҳисоб мераванд. аммо баландшавии ҳарорати ҳаво ва обшавии пиряхҳо солҳои охир нигаронии ҷомеаи ҷаҳонро афзун намудааст. олимон маълумот доданд, ки ҳарорати ҳаво нисбат ба давраи пеш аз саноатӣ 1,5 дараҷа зиндагии 2 миллион одам дар ҷаҳон аз оби яху барф вобастагӣ дорад. пиряхҳо дар ташаккули иқлими сайёра, таъмини миллионҳо одамон бо оби нӯшокӣ ва соҳаи кишоварзӣ бо оби полезӣ нақши асосӣ доранд. аммо баландшавии ҳарорат ва дигаргуншавии иқлим сабаби обшавии пиряхҳои азим дар қидаҳои гуногуни олам мегардад, ки ба ҳаёти ояндаи башарият таҳдид мекунад. солҳои охир обшавии пиряхҳо бо сабаби афзоиши консентратсияи газҳои гулхонаӣ дар атмосфера суръат гирифтааст. дар ин баробар ҳарорати аз ҳад зиёди ҷаҳонӣ боиси кӯтоҳ шудани мавсими ҷамъшавии барф шудааст. созмони милали муттаҳид дар асоси пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон намуд. дар назар аст, ки моҳи майи ҳамин сол ҷомеаи ҷаҳон дар шаҳри душанбе дар доираи конфронси байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо паҳлӯҳои гуногуни ҳолати кунуниро муҳокима, нақшаҳои навро ҳамоҳанг ва бо натиҷагирӣ аз ин чорабинии сатҳи баланд барои таъмини ҳаёти осудаи башарият тадбирҳои муосир андешида шавад. наврӯзшоҳи азизулло, сайҳомиди шариф, баҳодури ҳасан, ахбор. дар заминаи татбиқи сиёсати муваффақу боровари президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъмини амнiyatu субот ва пойдории истиқлоли давлатӣ тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ дар ҷумҳурӣ рушд намуда шароити хуби кору зиндагӣ барои шаҳрвандон муҳайё гардид. дар ин баробар тоҷикистон чун давлати ташаббускору пешоҳанг дар ҳалли мушкилоти глобалӣ дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ шуд. дар раванди рушди босубот ва татбиқи ҳадафҳои созанда сулҳу субот нақши калидӣ дорад. идомаи матлаб дар гузориши Зафар Қаюмзода. сулҳу суботро бояд ҳифз кард, зеро он заминаи асосии ҳамаи дастоварду музаффариятҳо, татбиқи босамари ҳадафу тарҳҳои хурду бузург, ҷалби сармояву ташрифи сайёҳон ба Тоҷикистон, таъмини зиндагии шоиста ба мардум ва дар маҷмӯъ рушди бесобиқаи мамлакат мебошад. аз нигоҳи фарҳангӣ омилҳое ҳастанд, ки барои рушди ҳар як ҷомеа муҳим ҳастанд, ба аз ҷумла омили сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, динӣ ва монанди инҳо. вале аз миёни инҳо омили сиёсӣ муҳимтар дониста мешавад, зеро амният, оромӣ ва суботи ҷомеа заминаи асосие ҳаст, ки таъминкунандаи рушди бонизоми соҳаҳои дигар мебошад. аз ҳамин лиҳоз сулҳу осоиштагӣ, оромии ҷомеа, эҳтироми якдигарӣ, эҳтироми муносибатҳои ҳамдигар, ки ҳамагӣ
تامین کننده منفعت‌های عمومی انسانی هستند همیشه اولویت داشت و امروز هم دارد. فکر میکنم که در آینده نیز انسانیت تنها میتواند منفعت‌های شخصی و جمعیتی خود را توسط صلح و ثبات، مصالحه و همدیگر فهمی حل فصل نماید. واقعا هم امروز زمانی رسیده است که درباره آن هر یک مردم اندیشه کند که تا کدام اندازه میتواند آرامی جامعه خود را تامین کند، صلح و ثبات سازد و در همبستگی با یکدیگر رشد و نمو کند. از یک گریبان سر برآوردن، دست جمعانه فعالیت کردن این راهی اساسی انکشاف جامعه است. استقلال دولتی زمینه مساعد را برای انجام کارهای بزرگ آبادانی و رشد و سازندگی فراهم آورده در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت تدبیرهای بنیادکاری و سازندگی به خاطر تامین حیات شایسته به مردم انجام می‌یابند. دوامی سالهای صاحب استقلالی در تاجیکستان ده‌ها هزار انشاءات تعیینات مختلف، بناهای بلند آشیانه استقامتی، مرکزهای سودای و خدمت‌رسانی، میدانهای ورزشی، گلگشت و باغ‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی، باغچه‌های کودکانه، بنگاه‌های طبی و مرکزهای سلامتی، قصرهای فرهنگ، راه‌های آهن و ماشینگرد، کارخانه‌های بزرگ صنعتی و غیره ساخته موردی بهره برداری قرار گرفتند. با افتخار استقبال از جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های مملکت روند سازندگی و بنیادکاری‌ها وسعت تازه کسب نموده انشاءات زیادی تعیینات گوناگون ساخته می‌شوند. تاجیکستان هر دقیقه، هر ساعت و هر روز پیش می‌رود، زیرا هر ساعت و هر روز در این یا آن شهر و ناحیه مملکت انشاءات نوساخت و معاصر به استفاده داده می‌شوند. با در نظر داشت سرعت رشد دوام چند سال دیگر دستاورد و موفقیت‌های اقتصادی تاجیکستان باز هم زیاد شده، طرح‌های بزرگ عملی می‌شوند و رشد شهر و دهات نیز تامین می‌گردد. تامین صلح و ثبات و امنیت پایداری کشورها از جمله وظیفه‌های کلیدی و شرط مهمترین پیشبرد روندهای سازنده به خاطر رشد استوار در سطح بین‌المللی و منطقوی به حساب می‌رود. برای انسان از همه گوهر نایاب سلامتی است و بعد از سلامتی از جهت اقتصادی و اجتماعی تامین بدن، اما ثبات سیاسی ندارند. همه این ارزش‌ها الکی برای اون ملت، برای اون خلق دومین درجه اند. هدف و مقصد ما باید حمایت و حفظ ارزش و منفعت‌های ملی باشد. برای هر یک خلقت ملت از همه چیز مقدس این استقلالیت و وحدت است و ملت تاجیک هم امروز در عرصه بین المللی پیش از همه با همین دستاوردهای فرهنگیش در عرصه جهان شناخته می شود. ضرورت بودن صلح، ضرورت بودن ثبات سیاسی این یکم کفیل بودن هر یک دولت است. انکشاف موزون، متناسبی مناسبت‌ها را در جامعه، یگانگی جامعه را تامین می‌کند، اساس‌های کنستیتوسیونی دولت را تقویت می‌بخشد. باعث تحکیم اساس یعنی که بنیاد استقلالیت سیاسی و ملی هر دولت می‌شود. صلح و ثبات، امنیت این یک معیار یعنی که چینکی بودن رشد انکشاف یا که طرحی ملی رشد اقتصادی هر دولت به حساب می رود. از جمله برای تاجیکستان تامین امنیت نه اینکه فقط به دوش دولت، بلکه تامین امنیت این مسئولیت شهروندی هر یک باشندگان تاجیکستان است، هر یک ساکن و شهروند تاجیکستان است. ضرورت این رو باید هر یک شهروند تاجیکستان، هر یک ساکن تاجیکستان، هر یک که باشندگان تاجیکستان قدر کنند و ضرور اعتراف کنند و برای نگاه داشتن آن کوشش ها به خرج دهند. حالا در گوشه‌های گوناگون سیاره ظهورات تروریسم و افراطگرایی به خطر بی‌سابقه جهانی تبدیل یافته، عاقبت‌های ناگوار را به بار آورده ایستاده است. در جامعه که پیوسته مخالفت هست، زد و خورد هست، نارضایتی هست، یک طرف کشی هست، اون نمیتواند رشد با نظام پیدا کند. جانب‌های دیگری هستند در حیات جامعه که همگی از وحدت یکدیگری، از وحدت یکدلی سرچشمه میگیرند. بنیادکاری، بهتر گردانیدن حیات معیشی، حیات اقتصادی همگی ریشه میگیرند یا پیوند دارند به ثبات سیاسی جامعه. یعنی در مجموع صلح و ثبات ارزش‌های نهایت عالی‌ترین هستند که در همه دور و زمان قدسیت خود را نگاه داشتند و بخصوص در جهان معاصر ارزش خیلی بلند دارند. از این رو می‌سازد که همگی
صلح و ثبات، همدیگر فهمی و آرامش جامعه را پیگیری نماییم، احتیاط کنیم و آنها را تقویت ببخشیم. باید گفت که در شرایط امروزه تنها همان دولت‌های می‌توانند که استقلال ملی خود را حفظ نمایند و جامعه امن و باثبات داشته باشند با مسئله تامین امنیت دولتی دقت اولین درجه دهند. اگر صلح و ثبات نباشد انسان زندگی کرده نمی‌تواند، زیرا اگر صلح و امنیت نباشد انسان در اندیشه کار، در اندیشه زندگی، در اندیشه پیشروی بودن نمی‌تواند. صلح و ثبات یگانه زمینه واقعی است که انسان بودن خودش را فراموش نکند و همچنین انسان زندگی کند. افضلیت اساسی در سیاست خارجی ما این صلح است. کشوری که از صلح پیگیری میکند، کشوری که در اندیشه صلح است، البته آبرو و اعتبار در جامعه بین المللی داشته میتواند. به صلح زندگی نیست. به صلح ما در اندیشه پیش رفتن جامعه انسانی بودن نمیتونیم. به صلح آینده نسل ها رو تامین کردن نمیتوانیم. وظیفه امروزه ما تامین کردن زندگی ارزشمند برای نسل های آینده است. اگر صلح نباشد این چیز بودن نمیتواند. طوری گفتیم نقش و اهمیت ثبات و امنیت در تامین عملی شوی روند صنعت کنونی با صورت مملکت، رشد باثبات اقتصادی و اجتماعی، اقتصاد رقمی و اینواسیون مهم است و همزمان اقتصاد پیشرفته و دستاوردهای بلند اجتماعی، تامین زندگی شایسته، باسوادی، معرفت‌ناکی و معلومات‌داری میتواند امنیت و ثبات را تحکیم بخشد. از همین خاطر صلح و ثبات را باید حفظ کرد. صاحب استقلالی تاجیکستان را در وضعیت حساس و پیشگویی نشونده منطقه و جهان تحکیم بخشید و با همدلی و سرجمعی یکجایی و با هم تحت راهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاجیکستان را باز هم آباد و زیبا و پیشرفته و سرسبز گرداند. 12 март дар бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ҷаласаи васеъи корӣ баргузур гардид. дар ҷаласа роҳбарони шаҳру ноҳияҳо ва ташкилоти муассисаҳои дахлдори вилоятӣ иштирок намуданд. дар оғоз қайд гардид ки дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам имомалӣ раҳмонро сармашқи кори худ намуда бо нишондиҳандаҳои мусбӣ ва дастовардҳои назаррас барои расидан ба ҳадафҳои рушди устувор ва сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз тамоми имкониятҳои мавҷуда мебояд истифода намуд. қайд шуд ки давоми 33 соли соҳиби истиқлолӣ сокинони вилоят чун дигар аҳолии ҷумҳурӣ ба пешравиҳои назаррас ноил гардиданд. дар фарҷоми ҷаласа ба роҳбарони шаҳру ноҳияҳо вобаста ба таъмини иҷрои нақшаҳои созандагӣ, таъмини рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар соли 2025 супоришҳои мушаххас дода шуд. идомаи ахбор. нақшаву барномаҳои созанда ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи рашт. таи 4 соли охир дар ин ноҳия 14 муассисаи кӯмаки аввалияи тиббӣ бо шароити муосири хизматрасонӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти лозима ба истифода дода шудааст ки имрӯз фаъолияти самарабахш доранд. идигули маҳмуд дар ин хусус гузориш медиҳад. истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи рашт баробари дигар соҳаҳо ба пешрафти соҳаи тандурустӣ заминаи воқеъ гузошт. аз ҷумла давоми 4 соли охир аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 14 иншоти хуштару замонавии сатҳи кӯмаки аввалияи тиббӣ барои 27561 нафар аҳолӣ бунёду ба истифода дода шудааст. дар раванди корҳои ободонӣ бо дастур ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи рашт боз як қатор барномаҳои соҳавӣ амалӣ шуда истодааст ки ҳамаи ин ғамхориҳо ба хотири беҳтар шудани шароити ташхису табобат ва ҳифзи сиҳатии аҳолии ноҳияҳои кӯҳистон равона шудааст. дар партави ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ инчунин шарикони рушд дар деҳаи нимичи ҷамоати деҳоти ҷафр бошад баъди анҷоми корҳои сохтмонӣ бинои дуошонаи маркази саломатӣ ва беморхонаи минтақавӣ иборат аз 23 ҳуҷраи корӣ ба истифода дода шудааст. дар ин маркази саломатӣ айни замон 12 нафар табибони соҳибкасб аз шароитҳои мавҷуда истифода бурда ба аҳолии деҳот хизмати тиббӣ расонида истоданд. дар беморхонаи мазкур
همه نمودی تجهیزات های طبی خب مجهز گردونده شده است که بیمارخانه بر 8000 اهالی خدمت رسانی میکند. این چونین بر دههای گرد و اطراف جماعت هم خدمت رسانی میکند. در ناحیه رشت عین زمان 72 مؤسسه‌های کمک اولیه طبی فعالیت داشته 55 نفر طبیبان صاحب کسب و 241 نفر کارمند میانه طبی بر اهالی خدمت طبی میرسانند. با استقبال جشن 35 سالگی در یک قطار دهات دوردست ناحیه رشت بنیاد بنگاه‌های طبی به نقشه گرفته شده است تا در آینده تشخیص و طبابت بیماران به محل زیستشان انجام داده شود. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. در ناحیه‌های واسع و مومن‌آباد با مقصد آماده‌باشی همه‌جانبه هیئت ذخیره‌های دعوت سفربری چوره‌بینی آماده‌باشی جنگی برگزار گردید. در این چوره‌بینی کارمندان کسب و کار گوناگون فعالانه اشتراک نمودند. گزارش از مرکز مطبوعات و اطلاعاتی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان. در اساس دستور و سپارش‌های سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان و در دایره نقشه یگانه آمادگی جنگی در ارتش ملی چاره‌بینی‌های سنجشی قوه و واسطه‌های مدافع حدودی و سفربری در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان با قبول اشاره و تصدیق آن از جانب رهبریت وزارت مدافع مملکت آغاز گردید. جمع آمد مذکور با بررسی مسئله های مربوط به این سمت در استاد منطقه مدافع حدودی ناحیه که در آن مسئولین مقامات مربوطه دولتی و ساختارهای حربی و قدرتی اشتراک داشتند راه اندازی کرده شد. ساکنان شرفمند ناحیه مومن‌آباد نیز در پشتیبانی از سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند که آمادگی حربی و تیار بودن به خدمت خلق و وطن را از وظیفه‌های اولین درجه در نزد خود قرار داده تا آخرین نفس به پرزیدنت و خلق و وطن صادق میمانند. مردم سربلند مومن‌آباد الان پیرو پیشوای معظم ملت است که همه وقت به قدر زحمت‌های شبانه روزی پیشوای معظم ملت میرسد و همه وقت کتف در کتف همدیگر ما در پی آبادی و سازندگی و بنیادکاری این وطن زیبا منظر هستیم. در چنین چوره‌بینی‌های سیاسی اشتراک کرده برای حمایت مرز بوم وطن ما جوانان سهم خویش را می‌گذاریم. در حدود ناحیه واسع ولایت ختلان نیز با قبول اشاره و جلب شهروندان در احتیاط قرار داشته جمع آمد مدافع حدودی و مشغولیت‌های آمادگی سفربری تشکیل و براه مانده شد. بعد از انجام کار ستاد در این ناحیه سردار استاد گنرالی قواهای مسلح و دیگر شخصان مسئول در مکان جمع آمد هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری و دیگر قوا و واسطه‌های منطقه مدافع حدودی با اشتراکچیان صحبت و واخوری انجام داده با ساکنان که با گرفتن دعوتنامه کمیسریت حربی سری وقت به نقطه تعیین گردیده حاضر شدند. تاکید کرده شد که محض با چنین عزم و اراده قوی و مهنت صداقتمندانه در راه دفاع از مرز و بوم اجدادی و یک پارچگی تاجیکستان عزیز ما می توانیم همچون یک قوه بزرگ دولت و ملت خویش را از هر گونه خف و خطر و تهدیدهای احتمالی امین نگاه داریم و زندگی آباد و آسایشته مردم این سرزمین مقدس را تامین نماییم. همه ساله فعالانه در چوره‌بینی مدافع حدودی فعالانه اشتراک می نمایم که این برای من افتخار بزرگ است. همین را قید می نمایم که ما جوانان دوران صاحب استقلال افتخارمند از آن هستیم که در یک دولت تنج، آرام، آسوده و دارای استقلالیت کامل زندگی و عمر به سر میبریم و خدمت مادر وطن میکنیم. ضمن جنبست و نتیجه گیری چاره‌بینی های سنجشی قوه و واسطه های مدافع حدودی و ذخیره های سفربری یک قطار افسران احتیاطی از جانب رهبریت وزارت مدافع با رتبه های نوبتی حربی سرفراز گردانیده شده. اینچنین چند از پدر و مادران که عین حال فرزندانشان در صف قوه های مسلح مملکت خدمت می نمایند با سپاسنامه قدردانی کرده شدند. ادامه اخبار.
در منطقه کچی مضافاتی بلوچستان جمهوری اسلامی پاکستان گروهی سیلابدستان به قطار مسافربر حمله کردند. بر اثر این حادثه چند مسافر زخمی گردیده به بیمارخانه انتقال داده شدند. شرح پوره خبرها. در منطقه نارین و لاکروسی کولумбия бар асари боришоти шадид ярчфар омада чанд бинои истиқоматиро зер кард. Дар натиҷа 4 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар ҷароҳат бардоштанд. Вобаста ба ин зиёда аз 400 оила маҷбур шуданд ки манзилҳои истиқоматиашонро тарк намоянд. Ҳамчунин дар натиҷаи фаромадани ярч се пули нақлиётгард хароб гардида, боиси қатъ шудани ҳаракати мошин ба чанд минтақаи аҳолӣ нишин гардид. Барои бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. Дар шаҳри Толукаи Мексика воқеъ дар анборҳои нигоҳдории партовҳои саноатӣ сӯхтор сар зад. Алангаи оташ дар муддати кӯтоҳ қисми зиёди анборро фаро гирифт. Дуди ғализи сӯхтор ба минтақаҳои аҳолинишин паҳн гардида, сокинонро ба мушкилӣ дучор намуд. Ҳолати пешомада ба ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо халал ворид карда, боиси рух додани чанд садамаи нақлиёт гардид. Кормандони хадамоти оташнишонӣ барои хомӯш кардани сӯхтор душабонарӯз талош кардаанд. дар минтақаи элиси штати Техаси Иёлоти Муттаҳидаи Америка тӯфон ба маълумат бар асари офати табиӣ як нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар захмӣ шуданд. суръати шамол дар як соат беш аз 140 километрро ташкил медод. болопӯши даҳҳо бинои истиқоматию маъмуриро хароб карда, хатои интиқоли нерӯи барқро корнушоям намуд. дар натиҷа сокинони чанд минтақа аз истифодаи барқ маҳрум монданд. ҳамчунин тӯфон дарахтони зиёдро чаппа карда, ба ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо халал ворид намуд. номсоидии вазъи ҳаво ба фаъолияти фурудгоҳҳо низ монеа пеш оварда, сабаби қатъ гардани парвози ҳавопаймоҳо ба чанд хат сайри дохилӣ шуд. барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ, кормандони хадамоти коммуналӣ сафарбар карда шуданд. гурӯҳи ислоҳбадастон дар минтақаи качи музофоти балуҷистони ҷумҳурии исломии покистон ба қатораи мусофирбар ҳамла карданд. бар асари ҳодиса чанд мусофир захмӣ гардида, аз тарафи кормандони хадамоти дахлдор ба беморхона интиқол дода шуданд. аз рӯи маълумоти расида 6 силоҳбадаст ҷониби қатора оташ кушода баъдан аз маҳалли ҳодиса фирор намуданд, вале тибқи иттилои баъзе аз расонаҳои хабарӣ, ҷангҷӯён беш аз 100 мусофирро асир гирифта, сипас ба самти номаълум ғайб заданд. кормандони сохторҳои қудратӣ барои раҳо намудани мусофирон амалиёт мегузаронанд. олудашавии ҳаво аҳолии чанд кишварҳои аврупоро ба мушкилӣ дучор кардааст. сатҳи баланди ифлосшавии ҳаво дар аврупои марказӣ ва шарқӣ ба қайд гирифта шудааст. дар кишварҳои аврупо 4 сол қабл аз партовҳои зараровар қариб 240 000 нафар ва дар соли 2023 350 000 нафар фавтидаанд. давоми чанд сол боз мизони дуоксиди нитроген дар ин қитъа аз меъёрҳои тавсиякардаи вазорати тандурустии умумии ҷаҳонӣ зиёдтар аст. дар қисми шимоли Италия, Полша ва Чехия сӯзишвории ангишт манбаи асосии олудашавӣ боқӣ мемонад. дар Аврупои ғарбӣ ва ҷанубӣ бар асари чангу дуд ва гази ихроҷшуда сифати ҳавои атмосферӣ бад шуда, ба саломатии аҳолӣ таъсири манфӣ мерасонад. ба гуфтаи коршиносон, олудагии ҳаво метавонад инсонро ба бемории саратони шуш, сактаи қалб, пневмония оварда расонад. дар робита ба ин табибон ба сокинон тавсия медиҳанд ки аз истифодаи ниқобҳои тиббӣ истифода баранд ва безарурат аз манзилҳои истиқоматиашон набароянд. дар Гватемала вулқони Фуэго хуруҷ кард. чангу хокистари он дар фазо паҳн гардида, гудозаи вулқон ба минтақаҳои аҳолинишин ҷорӣ мегардад. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор беш аз 1000 нафарро ба ҷойҳои амн кӯчониданд. ёдовар мешавем ки соли 2018 дар пайи фаворазании вулқони Фуэго ва ҷоришавии гудозаи он деҳаи Сан Мигел Лос Лотес пурра хароб гардида буд. дар натиҷа 215 нафар ба ҳалокат расида буданд. дар вилояти Суғд дар доираи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз мусобиқаи байналмилалии асбдавонӣ доир карда шуд. дар он чобуксаворон аз Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон дар масофаи муайян гардида байни ҳам сабқат намуданд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. ҳар сол дар вилояти Суғд дар доираи чорабиниҳои Наврӯзӣ мусобиқаи миллии пойга доир карда мешавад. мақсад аз баргузории чунин мусобиқа эҳёи анъанаҳои миллӣ, рушди соҳаи аспарварӣ, тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва солимгардонии ҷомеа ба ҳисоб меравад. имсол ҳам бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва Федератсияи пойга ва бузкашии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ипподроми Суғд мусобиқаи байналмилалии аспдавонӣ дар сатҳи баланд доир карда шуд, ки дар он бо аспҳои зотӣ варзишгарон аз Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон иштирок намуданд.
дар маросими ифтитоҳи ин чорабинии варзишӣ роҳбарияти вилояти суғ дар федератсияи пойга ва бузкашии ҷумҳурии тоҷикистон иброз доштанд ки рақобат миёни беҳтарин чобуксаворони мамлакат гувоҳи он аст ки барои баргузории мусобиқа шароит ва имконияти зарурӣ фароҳам оварда шудааст ва ҳамзамон ҷиҳати зиёд кардани саршумори асб ва хушдодкунии он тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. мусобиқаи пойга ки дар 8 давр ҷараён гирифт, варзишгарон чобуксаворон бо аспҳои зотӣ байни ҳам рақобат карданд. дар даври якуми мусобиқа байни аспҳои зоти англисии дусола дар масофаи 1050 метр, дар даври дуюм чобуксаворон бо аспҳои синнашон гуногун дар масофаи 1420 метр, дар даври сеюм аспҳои зоти англисии синнашон 3 сола дар масофаи 1800 метр, дар даври чорум аспҳои зоти ахалтегин дар масофаи 1800 метр, дар даври панҷум аспҳои хушзоти тоҷикӣ дар масофаи 1400 метр, даври шашум аспҳои зоти англисии синнашон 4 сола ва аз он боло дар масофаи 2000 метр, даври ҳафтум бошад чобуксаворон бо аспҳои хушзоти тоҷикӣ синнашон гуногун дар масофаи 1400 метр сабқат намуданд. рақобати чобуксаворон дар даври ҳаштуми мусобиқаи байналмилалӣ бо аспҳои англисии синнашон 4 сола ва аз он боло дар масофаи 2400 метр баргузор шуд. даврҳои панҷум ва ҳаштуми мусобиқаи байналмилалии аспдавонӣ барои дарёфти шоҳҷоиза тӯҳфаҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки аз нақлиётҳои сабукрав иборат буд, ҷолибу деданӣ сурат гирифт. дар даври панҷуми мусобиқа асп бо номи рекорд ки соҳибаш Билолҷони Самандар аз ноҳияи Данғара бо чобуксавор Фирдавс Саломов дар 1 дақиқаи 38 сония масофаи 1400 метрро тай намуда соҳиби шоҳҷоиза гардид. дар даври ҳаштум бошад шоҳҷоиза насиби варзишгар Фирдавс Саломов гардид ки бо асби Усмонҷон Алиев бо номи Метеор дар 2 дақиқаи 55 сония масофаи 2400 метрро аввалин шуда тай намуд. ҳамзамон ба ғолибони мусобиқа медалу ифтихорнома ҷом ва тӯҳфаҳои пулию молӣ тақдим карда шуд. барои тамошои ин мусобиқаи байналмилалӣ дар ипподроми суғд зиёда аз 30 000 нафар мухлисону ҳаводорони ин намуди варзиш ҷамъ омада буданд. мавсими нави футбол дар тоҷикистон ки дар ҳафтаи якуми моҳи март бо нахуст вохӯриҳои даври якуми чемпионати ҷумҳурӣ байни дастаҳои лигаи олӣ оғоз ёфт. дар чемпионати имсолаи лигаи олии тоҷикистон ки маротибаи 34-ум доир мешавад, 12 даста барои ба даст овардани унвони чемпионати тоҷикистон тӯли 7 моҳ бо ҳам рақобат хоҳанд кард. шарҳи бештар дар таҳияи Раҳматшоҳ Обид. дар мусобиқаи имсолаи лигаи олии тоҷикистон ки бори 34-ум доир мешавад, 12 даста иштирок мекунанд. 7 март бозӣ байни дастаҳои клуби марказии варзишии Артиш ва ҳосилоти Фархор баргузор шуд. низомиён бо ҳисоби 2-1 ғалаба карданд. голи дар дақиқаи 57-ум ба дарвозаи ҳосилотзадаи ниҳимоятгар Ҷилиос Квайси, легионери африқоӣ, аввалин гол дар мусобиқаи имсолаи чемпионати Тоҷикистон ба шумор меравад. истиқлоли шаҳри Душанбе ва хуҷанди шаҳри Хуҷанд бо ҳам вохӯрданд. голи ягонаро дар дақиқаи 66-уми Дидор Манучер Ҷалилов ворид намуда ғалабаи дастаашро пурра таъмин кард. ду бозии дигари даври якум рӯзи якшанбеи 9 март барпо гардид. рақобат байни дастаҳои Равшани Кулоб ва Истаравшани шаҳри Истаравшан бо натиҷаи 1-1 мусовӣ ҷамъбаст шуд. ҳар ду гол дар нимаи аввали Дидор зада шуд. Олува легионери Равшан дар дақиқаи 25-ум ҳисобро кушод. баъди 10 дақиқа ҳамлагари Истаравшан Суроб Бердиев легионери ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳисобро баробар кард. Вахши Бохтар эсхатаи Хуҷандро бо ҳисоби 3-1 шикаст дод. голҳои Вахшро ҳамлагарон Сунатулло Исмоилов дар дақиқаи 18-ум, Нуриддин Ҳамроқулов дар дақиқаи 33-ум ва Димитро Билонг дар дақиқаи 67-ум ба сама расонданд. як голи эсхатаро Абдулҳамидови ӯзбекистонӣ аз ҷаримаи 11 метра ё пеналти 45 ҷамъ 1 ба сама расонд. ду бозии охирии даври якум рӯзи душанбе 10 март сурат гирифт. Паншери Ҷалолиддини Балхӣ аз Улбуки Восеъ бо натиҷаи 0-2 шикаст. ҳар ду голро ниҳимоятгар Хайриддин Турахонов дар нимаи дуюми бозӣ зад. дар дақиқаи 77-ум тӯбро аз ҷаримаи 11 метра ва голи юмро дар замони ҷуброншуда 90 ҷамъи 2 ба ҳадаф расонданд. барчии Душанбе аз Регар Тадази Турсудода бо ҳисоби 0-1 мағлуб шуд. голи ягонаро дар замони ҷуброншуда 90 ҷамъи 6 Неъматлозода ба дарвозаи Барқчӣ зад. ба ин тартиб баъди натиҷагирии бозиҳои даври якуми мусобиқа дар ҷадвал дастаи Вахш, Булбур,
клуб марказии варчи артиш истиқлол ва регарта даст бо 3 имтиёзӣ мутаносибан ҷойҳои аз якум то панҷумро касб карданд. равшан ва истаравшан бо як имтиёзӣ дар ҷойи шашуму ҳафтум қарор доранд. ду даста равшан ва ҳосилотро мутахассисони хориҷӣ ба мавсими нав омода карданд. сармураббии равшан Дмитрий Черишев аз Русия ва сармураббии ҳосилот Амин Субҳонӣ аз Эрон мебошанд. бошгоҳҳои Тоҷикистон футболбозони хориҷиро аз 9 кишвари дунё ҷалб намуданд. аз ҳама бештар намояндагони ҷумҳурии Ӯзбекистон 23 нафар ва Гана 20 нафар мебошанд. дар маҷмӯъ дар чемпионати Тоҷикистон 80 бозингари хориҷӣ ҳунарнамоӣ мекунад. чемпионати Тоҷикистон дар ду давр барпо мегардад. ҳар як даста 22 бозӣ анҷом медиҳад. даври дуюми мусобиқа 14 март рӯзи ҷумъа баргузор мегардад. дар ин рӯз дастаҳои зерин бо ҳам вомехӯранд. Эсхата Равшан, Регарта Даст Истиқлол. 15 март рӯзи шанбе Ҳулбук Истаравшан, Хуҷанд Вахш ва ҳамчунин 16 март рӯзи якшанбе ҳосилот дар майдони худ дастаи Барчӣ Паншер дар сафар бо клуби марказии варзиши Артиш вомехӯранд. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи боду ҳавои мамлакат барои пагоҳ 13 марти соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд, ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борон ва барф дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм, рӯзона 2-7 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона 8-13 дараҷа хунук ва рӯзона аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда боришоти борон дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. дар доманакӯҳҳо шабона 3-8 дараҷа гарм, рӯзона 8-13 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борон ва барф дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 3-8 дараҷа гарм, рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона то 5 дараҷа хунук, рӯзона 1-6 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои итиопияи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар водиҳо борон борида дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ баъзан ҳолатҳо борон ва барф ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 13-18 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 5-10 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борон меборад. ҳарорати ҳаво шабона 9-11 дараҷа гарм, рӯзона 16-18 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи боду ҳаво ва шумо таби хушу болидаро таманно дорем. хайр, саломат бошед.